Hak jingle kai Serie A peringkat Poli Persia ke Parma haba pai syang ke jingle kai baru artli ken hun kia khai klem la bat pengki jar nadu bastang ke jingle kai adu bukut jong ke jingle kai wala baru artli ken hun kila persyang bani pengki jar Henry ki klem la bat pen urlong hak jingle kai ha peringkat Inter Milan Persia ke Lecce hak ke jingle kai ke Inter Milan kala khur ke nam job adin bagalala bat Pynliem ke Lecce da shigul lanot Maria kena kisi gol juga Inter Milan laya bentiap hak menit kebanyaw pelpra Lyngba substitute player Jongka US Posito. Pada Lyngba kena kicing job ke Inter Milan kadang scam manfaat ia ke kerdan ke beningkong hak mi yakin poin. Hak juga lekai Bundesliga peringkat kon Persia ke Bayern Munich. Aba pai syak kena kicing lekai ke Bayern Munich kalau khur ke nam job adin bagalala ban Pynliem ia ke kon dan laila kawai. Hak jingle kai Copa del Rey round of 16 happening ke Alaves Persia ke Rayo Vallecano hak ne jingle kai ke Alaves kalau khur ke nam job adin bagalala ban Pynliem ya ke Rayo Vallecano da Arlanon hak jingle kai happening ke Real Betis Persia ke Elche haba pai syak ne jingle kai ke Real Betis kalau khur ke nam job adin bagalala ban Pynliem ya ke Elche da Arla kawai Agway par kejingan lekai Copa del Rey round 16 happening ke Albacete kabadai ke Ken Hun lekai hak second division Persia ke Real Madrid hagan kejingan lekai ke Real Madrid kalaman ke namrem wala kalayo bentap ya ke gulpen ya khai haswa ban kod kejingan lekai kata hak menit ke bakandai peu plus way Henry ke Albacete kalayo bentap ya ke gulpen job hak menit ke bakandai peu plus sau hagaba kalala ban Pynliem ya ke Real Madrid dan Laila R hadu bokot jong kejingan lekai Hak jingle lekai EFL Cup semi-final first leg happening ke Chelsea Persia ke Arsenal haba pai syak ke jingle lekai ke Arsenal kalau khur ke nam job adin bagalala ban Pynliem ya ke Chelsea da Laila R bad hak ke jingle lekai urang lekai ke Chelsea Ugarnacho uli ban tiap R gol nak benta ke Chelsea hak jingle lekai Africa Cup of Nations semi-final happening ke Nigeria Persia ke Morocco Agar nge jingle kai baro artri ken hun ke khai klem la bat pen khijar nadu basdang ke jingle kai hadu bokot ka khendai per minute bat lai per minute ka extra time badai ke penalty shootout ke Morocco kalala bat Pynliem ke Nigeria da Salah R pada orang syaka final jong ke Africa Cup of Nation agway par ke jingle kai semi final hapeng ka rijung mane ke Senegal Persia ke rijung Salah ke Egypt abo pai syang ke jingle kai semi final aga kela step ke jingle kai ka long maria khaj aga babaro artli ken hun ki klem la ban pen khi jar badai aga kela mid kata ka minit ka nyau peu pra ka Senegal ka layo ban tap e gol ka baneng kong aga ke jingle kai Lyngba Sadio Mane badai lama ka shi gol jo ka Senegal kirang le kai jo ka Egypt ki klem la shu ban siu ko liang hadu bokot ka jingle kai aga ba ka Senegal kala la ban Pynliem ya ka Egypt da shikulanon Lyngba kena jing job ke Senegal kalau yuk penrung syaka final jong ke Africa Cup of Nation bargani khun Persia ika Morocco haka final kabani lekai haka khat khandai tarik haka por khat arshiteng em haka baje jong kari India